Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas sam pripremila recept za kisele paprike bez konzervansa. Zimnica koju pripremam već dugo godina. Ovdje je 3 kg crvene paprike rogi. Paprike dobro oprati i posušiti. Nakon toga izrezati na kockice. Pratite postupak pripreme. Uklonite sjemenke. Paprike oprati u vodi. Po želji paprike možete izrezati na kockice ili ostaviti veće komade. Na ovaj način više stane u tegle. Veoma ukusna salata. Može se koristiti i odmah nakon 2 dana ili tokom zime. Sačuvati i do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Za pripremu salate potrebne su nam čiste suhe tegle. Na dno stavite oko 5 zrna bibera, lovorov list. Nakon toga tegle punimo paprikom. U svaku teglu staviti 1 kašičicu soli, 2 kašičice šećera i 3 kašike sirćeta 9%. Možete staviti još malo bibera u zrnu. Ostavite oko 15 minuta da se tegle slegnu i dopunite još paprika. Nakon toga dodajemo vrelu vodu. Polako u svaku teglu. Pazimo da tegla ne pukne. Tegle napuniti do vrha vodom.
Brzo tegle zatvoriti čistim poklopcima. Najbolje je koristiti nove poklopce. Radi kvarenja i čuvanja zimnici. Na kraju dobro protresti da se rasporede svi sastojci i uraditi pasterizaciju na jedan od načina. Ovaj put radimo u rerni. Rernu zagrijati na 90 stepeni 30 minuta. Nakon 30 minuta rernu isključiti i ostaviti da se tegle ohlade u rerni. Nakon 2 dana salatu možete upotrebljavati. Veoma je ukusna. Kisela crvena paprika na ovaj način se može sačuvati do godinu dana na hladnom i tamnom mjestu. Vjerujem da će vam se dopasti i ovaj recept. Još recepata pogledajte na kanalu Moj kutak. Hvala na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa.